thir tu te chi bai levek ule pusingun lian chunga kotin bel a phal sak voin chun khan congress mla singun lian chunga chu court of special judge evro hlupuya mjs district court aizolin akawa ama hi new secretariat district court aizola hian inlanin special judge nena bel adi langin bel pek ngal ani singun lian chunga hi US 11B2 RW13-1 Act 1988 and US 409 in Ancharsa Avoin som pasari tlaruk sang ni som ni panga a kota ko ani hian Congress MLA hi kota in lanin jail tan ngai lawin bel ngal ani thu au kil Elizabeth Kellerin moile lalfak omati chuan ansoi singun lian chunga chuan case anaiti ain triat lo wangin anticipatory bail adi lo thu alo soi to a soi ang nge in anticipatory hi adi lo len ani congress ml ne na tanga thu don danin case alo nei ani ti a hriat no le court in a ko ta ka wangin kota ain lana court chuan regular bail adi langin a phal sakta ani ama lo soi to ang nge in case ane le nei lo filtriat ani lo miau bok awangin anticipatory bail chu atop thlengin adi lo tlon chok ta ani athu boine ya hian thiam chang alani lawa thiam lo chang po alani heklo an puna khesa hian ain rol nge emti chu court in fiaturin ala trial don chau ani ama hi tata cancer hospitala in kollai mek ani voina pusingun lian chunga kota in lan na muna om MPCC legal cell ukil de chuan lom om anti thu an soya political pressure te aum theya he wang hian lok ayukta police te point manduna an nei theya hengte wang hian court in bela a chua chu lom om ati thu an soi case number hi prevention of corruption act 2025 nin State of Mizoram lok ayukta versus singun lian chunga nin Congress MLA hi alarin oma ex-MLA MPCC legal cell baka Congress roi tu thanem takin an troi om bok ani nimini som paruk tharuk sani somni panga a namrum in khoma hun sermang tu MNF GS professor F lal nun moya ex-MLA chuan pathian du dana kan kalpot chuan MNF himal somin a omang ati professor moite chuan keini Mizoram za Christiana inchal hi sumle pai na kong a hian kan tlan na sa le a hausak thot tu na le kutling lawa sumlak lo du ten minron mek ani chumi do tur chuan nam party MNF hian thei top kan chua angai ani tin sumle pai shrim hi sual ani kherlo ma se sum luat tukna hian diklo le fello taka ti duna min nei tir thin ati Khovela president rethei bertia an soi thin Uruguay president Jose Mujica Khan miten president rethei ber kani thu an soi thin ma se adiklo mirethei dik tak jok te chu du tok nei lo sumle pai in tlan siak n tom thelo a tlan te hi anni ti ati tin professor moite chuan mi tam tak chu nei belzel du na hian kan thin lung a khata kan eisen lo nei du na te contract in chu na te eng sarkara po theng thina chu chuan Mizo Christian te min ti mai mok thin ati MNF hi Mizo Thuthlung Keng tu party ani angin kan vai hian party workers general headquarters sub headquarters block le unit 10 kan ril put mang kan siam thar hi atul le ani pathian zara kan sarkar hun po alom leang party a kan thopui midang te ngai to lek lawa sumle na kan chuna satlu tuk chuan kan thupui pathian le kan ramtan ti hi kan nun chopui theilawanga mi ten ram mangai tu dik tak
nationalist angin min mulawanga thangle tharte hna nationalism mei cher kan si thei hek lawanga chuwang chuan MNF in ngana pathian le kan ramtan ti hi tongkam mai ni lo ataka nun pui turin kan ril rote atharin ibot sai theu ango tin asoi ani MNF in an party officer chungin khom an manna tu soitu MNF vice president Lalchan Damaral te chuan ZPM sarkar chu sumpolu neilawa puin MPCC president Al Thanzaran ama abeina achang leta Lalchan Damaral te chuan kumkhat lechan ve an kalhnuwa thabik felbik financial management thiambik nia in soite hian Delhi tlanga project chua lotling an nei hriat ani lo ti soin share of Texas book chop CSS pangai local bak manage tour an la nei lo success sum anti lepsa heti chung hian finance minister in balance chengwei bel chuang nei anga soite hi mak ati sum polo an nei lawa sum chevel tur om lo ti in MNF Vice President chuan sarkar liam ta khan fiscal deficit an sahle tuna hian chengwei bel chi sang thum vel an pok tonin an soi sumin dai lo na hi kumsang ni somni pali somni panga budget kha kanen chuan GSDP atangin fiscal deficit pok tel lawa sumin dai lo na chu 7.64% chuang ania hei hi COVID-19 nulama asang hle FC 15 na le the Mizoram FRBM Amendment Act sangni somni chuan fiscal deficit percent chu GSDP hi 3% target tur ati line sarkar kumkal meka fiscal deficit target an da po 4.58% ani tin GST collection achiat chan le fiscal deficit asan view chan chu financial management an thiam lo wang ani lo chuan achan dang potur avan thu asoi Lalchan Damaral te chuan tun hnaya MPCC president in opposition leader hi an sarkar lai education minister ani lai khan security changtlun na tur sumtam tak alo kala heti zathian thok ola heti zathi ka changang tin thingtlang MNF ho tu te a hrila hei wangkian security changtlun na tur angin a thok thei lawa room tam tak sak lo omani tia soitu soin thudik ani lawa beitham din muna pathian in min din tira wangin kalom atia leader of opposition chuan politics a chuan ramtana mason na tur kan soidon emo kati line congress president in UT hunlai politics zia pangin abe chiam dia soin apui ting lo hle an zia hi hetiang alani reng chuan an kai roi te po an khongai thak hle ama po hi ka khongai tak zetani tin pu ani na hi thudik ni se ram rong bol zel tlak ani lo ti apom tur thu ha soi ani